Badudi bao ba dulago go bapa le leriba la noka ya Inanda ba re matšatši a mmalwa a go feta a be a le boima. Ledimo le sentše metheokgoparara, mohlagase le diphaephe tša meetse ga di šome. Ditsela tše kgolo di gogotšwe ke meetse. Ketelo ya bahlankedi bagolo ba mmuso e file badudi sebaka sa go bolela matshwenyego a bona. The major concern here is to get access of transport into the interior of the village. Tona ya Merero ya Meetse Mchunu o re batla netefatša gore ditanka tša meetse di tlišwa ka pela go fokotša tlaišego ya tlhokego ya meetse ka lefelong le. Whatever money that we get from Treasury or from whatever via the disaster mechanism, there will have to be a mechanism going parallel to that and next to that of tightening. But not delaying, but tightening the system of dispersing funds. Mchunu o re metheokgoparara e swanetše go agiwa ka tsela e kaone yeo e ka se senywego ga bonolo ke go fetoga ga maemo a leratadima ao a bakago masetlapelo ka KwaZulu-Natal. Go lebelletšwe gore komiti e kgethilwego e tla netefatša gore tšhelete e šomišwa ka tshwanelo go thuša badudi.